Bazati Toma akamuhoji kwa kuswali, databuja ntituzahuja, Baba hatujue mahali mwelekea hapo, na njia hatujua, nani atatujuza njia? Yesu aramusubiza ati, Yesu akamjibu, ninje nzira n'ukuri n'ubugingo, njia wa kweli na uzima, nta uja kwa data ntamujanye, hakuna yoyote uelekea kwa Baba mimi simpeleki. Abantu barabajije inzira ntituyizi, watu wote njia hatujui, none twayibwirwa niki? Na tutajua njia hiyo kwa lini? Yesu mu gisubizo cye, Yesu kwa jibu arabashubisha ati ninje nzira, akawaambia eti mimi ndimi njia n'ukuri n'ubugingo, ya kweli na uzima, kandi nta uja kwa data ntamujanye kwa Baba ila mimi. Ikibazo kirabajije ngo swali lilipo hasa inzira zibaye nyinshi, inzira zibaye nyinshi, njia ni nyingi. Dusaba ubwenge, tuombe kuwa na hekima, biradushoboza guhitamo inzira yiki, tuwezeshe kuchagua njia ya kweli tutakayoitembelea. Bizera ko turi hamwe, anawaza ya kuwa sote tu pamoja. Reka turebe iri jambo, neno atakao ligusia talitafuta. Ijambo ravuze ngo inzira zibaye nyinshi, dusaba ubwenge bwo guhitamo inzira yiki yukuri. Natupasa kuwa kudai hekima ili tukajue kuchagua njia ya kweli. Ariko iri jambo mulisome mu gitabo cy'Ikirundi. Kwa Kirundi ni Yohana 14 umurongo wa 5 niho twahereye. 14 mstari wa 5. Yohane aravuga ngo baramubwira ati mugenzi ntituzi yuja bishobora dute kumenya inzira. Yesu aramubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri data ntamujanye. Yego, murakoze cyane. Asante sana. Naringize ngo muragira ngo mvuze ibitari byo. Alikuwa akisema huenda mtawaza yale anayosema kuyabuni. Toma akamhoji Yesu, data buja ntituzahuja, Baba hatujue mahali unapoelekea, ntitujamo ntitwayimenya, njia hatuyagundua, none se tuzayibwirwa niki? Je, tutaijua lini? Yesu aramusubiza ati, Yesu akamjibu, ninje nzira n'ukuri niki? Mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Umutari kunsubiza inzira yo kuri n'ubugingo. Yesu arashubije ati ninje nzira n'ukuri niki? N'ubugingo. Mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Inzira zibaye nyinshi, njia huwa nyingi, dusaba ubwenge bwo kuduhitisha mu inzira yiki y'ubugingo ili tukachague njia ya kupitia. Reka tureba hanga hata nukua kitabu kingine. Ni igitabo cy'inama zigirwa itorero, onyo kwa kanisa, ni 696 696. Ariko baratubwiye ngo inzira zibaye nyingi, dusaba ubwenge bwo guhitamo inzira yiki y'ubugingo, kuomba hekima kutujuza njia tutakayopitia. Ndizere ko hangaha tumaze kumenya inzira hapa tumeigundua njia tutakayoipitia hasa. Inzira mwabonye ni yihe? Njia mlioitizama hasa ni ipi? Ni kumfuata Yesu, kukurikira Yesu. Shida na swali ni tofauti. Okay. Ni ipi? Sasa unaona kila fasi kwenye kukutana wako na ubiri wanasimama wote wanaamini Yesu. Sasa utajua kwenye wanaamini Yesu kwa kweli ni wapi. Hapo tutapafikia. Subiria. Igitabo ni inama zigirwa itorero, tunasema ya kuwa ni onyo kwa kanisa. 690 wapi? Ila samahani, semea kwa maiki watakao jibia wako kwenye kanisa. Na pia mimi pako neno linanisumbua kwa akili. Ni hili. Yesu anasema kama yeye ndio njia ya ukweli ya kufikisha mtu mbinguni. Lakini nimepata wanasema kama Yesu ni mtu, tumepatiwa na watu wanakuja kuhubiri, kuanzisha hii maneno ya kuhubiri kutoka uzunguni. Ndio walikuja kuhubiri hiyo maneno. Mnizame mimi sio
Kiswahili nasema Kiburundi, lakini sijui vimenikujia. Sasa hata kwa simu viko, mukisikiliza mwemwe na nyinyi mnaweza kukua na neno hili. Mimi nauliza, wanasema kama huyo Yesu ni mtu kutoka uzunguni, sio wa ukweli kama ni Yesu, lakini kutoka kwa mtoto yangu mimi nilikuwa najua kama Yesu ndio njia ya ukweli. Saa hii sasa mimi niko nauliza, mutatajua aje ama Suseme kwa Kirundi ugamurwo wumva turabisobanura watu waelewe vizuri. Utere kugira ipfunwe ahubwo komeza murwo wumva ugere ku ntego yawe. Sawa. Jewe numvise bavuga, jewe nakuze nzi yuko Yesu ari we nzira n'ukuri. Ariko ubu numvise umuntu kandi n'umuntu avuga Ikirundi neza kandi yarize, bigaragara ko yize. Yavuze yuko Yesu atari we ari umuzungu bazanye kugira twebwe batuyobye gusa, ari umuhungu avuka, yoba avuka nko ku mwami, nko ku mukobwa w'umwami, bamugize ikigirwamana, baca baramuzana baramwigisha ahantu hose. Iyo tumusenze ko tuba turiko turasingiza ikigirwamana cyabo cyo mu butumwa, ndabifise no ngaha muri telefone. Umuntu wese aza kugira ngo afise ni telefone aze kuza ndabimunye aho aca aravuga n'umuntu twebwe tuba dusenga abo muri Afurika yavutse w'umucunguzi. Kwa wale ambao wamesikia umujibu